اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چھائے رستوی جائے آستانس لگئی لال رویو طه جبینس لگئی تحویل قبل آئے قرآنس لگئی لال رویو طه جبینس لگئی روی خورشید کھوئی چھوئی خلق عظیم موئی واللیل دہان جوئی سلسبیل شکل آدم عقل معجزانس لگئی لال رویو طه جبینس لگئی ناز ابرو شوبان عید ہلال رازدارس راز در بار ونوان شازانن نور آغازس لگئی لال رویو طه جبینس لگئی میمک نور پور پیو کائناتس جیمک ظہور دیدو وچ محیطس زین افلاک سوار براکس لگئی لال رویو طه جبینس لگئی روح کونین شاہ حرمین زانن نوح نائی مزمدہ کران تاسند محمود تاج سلطانس لگئی لال رویو طه جبینس لگئی گل مخفی سلفل گلستانس کل انبیاء تابعات مقامس دل چ روشن مشک ردوانس لگئی لال رویو طه جبینس لگئی پائیدار پائی سر تندر قرآن ہائی در ہائی دیشہن دیدمان کھائی کوشت چشمن خمارس لگئی لال رویو طه جبینس لگئی عرش فرشس ہورو تل گوگا درشن چان درامو چھک تمنا شجاعتس کرت ٹھہراوس لگئی لال رویو طه جبینس لگئی کنت کنزن در حدیث آو فرمان شیر ازل دراو نیبر شکل جانان گور کران نور زاپانس لگئی لال رویو طه جبینس لگئی لولاک لما اولی آو ندا لا نبی من بعدی تتھ گواہ احد احمد محمد خزانس لگئی لال رویو طه جبینس لگئی دون فاروق ستمیم آو انزران ستو ضربو نیری سپز سزان بیون بیون چھک رنگو نشانس لگئی لال رویو طه جبینس لگئی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔